Tinini video jeng norokno analysis khai sawi khnarinai Tipra Mothani President Bikar Angkhoni interview ni kokno tei chini 26 asram barini Kwtal MLA Animesh Debbarma ni kokno bo tei interculator official appoint khlaijaka abo bo silainai hingke je social media wo kok ongkhar tongmani je Tipra Mothani 6 jon MLA yakana himani kok nobar ongkhar mani abo kubidana fact overall analysis tini personal opinion bo salainai faidi finke firstly orojung salainai tini Tipra Mothani president ni kokno je atarigo meeting ungmani kokno bo tini bini interview sawi khnarka a meeting o home minister no Tipra Motha rok borok ni demand solution ma tu nai hne bo appeal khlaika aro borok bo saka kaisa draft ma tu lainai o demand tuino hnai hingke mas jabake appeal ni bisingtei a draft tubui ma fainai je pro draft ready ngo yang Tipra Motha ni high level borok bo study khai nainai a draft no thik dana thik ya abono negotiation khlai lainai তারপরে ডিসিশন নাই ছানা থাঙ্কে তাকসাক জরাতেই কোনো নোটিফিকেশন বো রিজাইয়াখো আ ড্রাফট নতেই মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার নি ফাইসিংতেই yang ফাইসিংও হংকে Tipra Motha রকে তাবো কক সানানি এবা ওপেন ডায়ালগ রিনানি রেডি অঙ্গই টংখা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই রিগার্ডিং ডিমান্ড এন্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তেই ক একটা আর্টিকেল 244 এন তৈব hingke a meeting go borok major topic bo tiklai saka je village council election bo khlaijaya kho hnai high court to saklai rekha je village council election khlai de hne permission rei rekha high phono taksak joratei kono village council election bo khlaijaya kho high court to saklai mani abo balok jak 2022 no 2 মাস বাইনে পারে দে বিফোর বিধানসভা ইলেকশন ইংয়া সাকা হনে নবি মানখানা আর কোন ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন তাকসাক জরাতেই ইংয়া খো তাবো অপসরবা এদেং ননা ইংয়া আবো ঠিক সিকরিখো সানা ক্লায়ো টিপ্রালে জায়গা চিকনসা প্রবলেম হিংগে গবাংমা বেশিরভাগ টিপ্রাসা দফানো সাক বুদ্ধ মানো তামো রিজন আবো তো যত্তনো সাইক মানো হাইফানো সে খাসি বেয়াখো বাক্সা লিডার বা নিজে নি টিপ্রা সানানো টেররিস্ট রখনে তংগাইবো তংখো tabo meeting to khlai bubaikha je nangma kok bok salai bubaikha tabo step bofro najakno eba khe bofro nismi khlaijakno sia aboto haifano judi leden khangke eba khaijakna ni lama o thalia hingke Tipra Motha rok krak kai stand naharnai o jaga question fayo Tipra Motha rok government da hapno na habia o je question ni answer direct statement chakap Tipra Motha rok government o habia hnai Bubangarabo directly o kokno saitongo jaga news channel rogo saklai mano o statement tui Motha rok government of fainai huniro abo pura fake news o my channel rogno get tastanai di ni bai hinge 8 din kawi thangka je home minister bai kok salai bubai mani taksak jorate kun official notification kaisapano roho jaiga ko ebari jaiga ko hingke oro norok interlocutor aboto norok lukurok bo saiman khana tamno hinjak simple sana thangke yang ni kok yang sana ni government Tipra Motha ni kasaro tongai kok sana bagi government of India interlocutor appoint khlayo o jago je interlocutor appoint khlainai hini samani abo taksak jorate officially appoint khlaijaiga kho tabo oro chungtai kaisa Tipra Motha ni leader tei Kwtal MLA Asram Barini Animesh Debbarma ni kokno bochung analysis khlailai salaiwano buini dofani newspaper eba kai news channel tei social media o je chung khnawi tongmani eba kai chung nugui tongmani je Tipra Motha ni 6 jon MLA BJP dio thangi tongkha hne samani abo pura pure fact Oro Kwtal MLA bo sawi khnar ka haine eba kai directly saka buni dofani channel no je Tipra Motha ni 13 jona MLA ni bisingo je 6 jona MLA ro je thana nai tongnai ro hne samani rok no directly list namai funugir di hne oro chung lukrok no request eba sanani musongo onekta buni dofani channel tongo maximum no bubagrani bage kok sitra eba fake news spread khai tongnai ro a channel rok no nayoi kubuita phodi eba khe ta wan chokbi abo kubui kok nei kisa alert tongdi borok haino fake news eba khe fake information eba khe misleading information rok tiklai borok news khayu
kaisa channel tongo abo to daily bubagrani bagai misinformation bagai misleading information tiklai news upload rok khai tongo bo channel abo to saimang khana abo ke talka pilanda ni channel nugu man khana norok bubagra no paksa channel rok no bo indirect or directly hini rok rumani monthly rok boni interview rogo bagai o waisa bo je bo budina thampur rogo tabo question fayo government of India le bubagra no borom de rina ria o question ni answer ngai government of India bubagra no borom mari nai abakai rio abagino home minister 1.5 hours kok sawi ma thangkana ble atarigo sana thangke kunu jagate regional party by union home minister asuk geduma time ruoi kok sawi thaina kho abuno first time phani manu abuni bagino interculator rina hne kokma klang khana ble hingke chung o jagawo o time o situation no buini kok eba buini dofani newspaper te news channel rock by kadalia tongkheno onek chao tangi hingke misconception eba kai confusion engei mano hingke norok lukurok bo saiman bai khana je kaisa bodol abro mokol penyangai press rogo je kok sawi tomani tabok abro bo norok nubi man khana a bodol ni mungka amar bangari rok bo chini o diman no ka somaro bo nukjak tongo haisi haifono kaham lama thangke busuk kabangma engei tongi phano thanjake himkangkai a busu chikon sara kununya haino pegi ma thango amni bagino chicken mikon busurokno kathegino thangmano jengse thansa engna nango tak jorawo o time buini kok bai ebakai nijeni dofani koekta leader songni kok bai asuk ta samlok jakde jeng nugi manu Tipra dofaro busu kosto khe tong abagino bubagra chona fan kra ke thansa ke tong di hini barbar sawo abagino to bobo greta Tipra land te constitutional solution chan tong na ble compromise khaya kare hingke o constitutional solution bo kaisa lama eba kaisa hamkrai Tipra dofani bagai hingke je jeng greta Tipra land hini sai obo jini kaisa auditor tongo jeng channani tangi hingke jeng Indian constituency no suida tongo separate state ni bagai abo jeng nugi manu article 2 and 3 wo the constitutional solution bo chini rights tongo ke chini or autonomous power tongo ga chini om auditor tongo article 244 as hanna bo ga aja ko tam tong including abu under Indian constituency no ga chini auditor tongo chini rights tongo oja ko BJP ni phasing tei tinta post na harja deputy CM rok abo Tipra Motha ni engnai rok honei norok kasa news rok rumors rok khnama rok tongna hingke o post no tei no chongor tabo kisa kok salainai a post rok no tei jeng asuk wana laina ni nangya eba omtei news rok no wan chongna nangya jora phaike bubagra clear ke safainai tamo step na hana nang bubagra sajak post no naya eba post no hamjaiya jeng constitutional solution je nango hne so no compromise Tipra dofaro kisa khalogi tongbai jade jora phai tongo chini bagi kaham no nobar sibi tongo ये फाइट अब मेरा बारी नहीं है ये फाइट आपका है आपने इतना प्यार दिया है इस बार सिर्फ 1 महीना बाकी है इन लोगों को जितना अहंकार किया है इतना अहंकार को तोड़ो इतना अहंकार को तोड़ के वापस लेने दो ये हमारा राज्य है ये हमारा अधिकार है and there will be no compromise on greater Tipra land. No compromise on greater Tipra land.